باعث افتخار و فرحمندی است که از فعالیت پرثمر نیروهای پرقوت و با اعتماد کشور سالها سپری گردیده در صف آن هزارها جوانان از جهت جسمانی آب یافته، زیرک و چالاک و دارای تربیت بلند وطن دوستی و افتخار ملی سربلندانه ادای خدمت میکنند که با نیروی خود در تحکیم صلح و آرامی کشورمان حصه ارزنده خویش را گذاشته ایستادند. در میان چنین جوانان دلیر میتوان نفرانی را دریافت که در برابر جسارت و مردانگی و صداقت به سوگند حربی به علم آموزی رو آوردند. درود بینندگان گرامی، این نشر برنامه شما را با جوانی موفق در سمت مقامات کارهای داخلی کشور، عالم جوان سهراب نرزالازاده آشنا می سازد. ما را پیگیری کنید. قوه‌های مسلح جمهوری زاده دوران استقلالیت بوده، هر سال جهت رشد و انکشاف یافتن این ساحه مهم که محافظ همیشگی این مرز و بوم می باشد، تدبیرهای مشخص اندیشیده می شود. در سالهای اولی تأسیس یابی بازه مادی و تکنیکی آن از صفر آغاز گردیده، سال تا سال آن در زمینه توجه پیوسته پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تحکیم یافته، بهر بود و باش سربازان و افسران رشد ملکه و مهارت حربی و تکتیکی و علمی جزء و تامهای جمهوری تمام امکانیت‌های ضروری فراهم آورده شده است. پیشوای ملت با رشد و تشکل تفکر معنوی در روحیه وطن دوستی و وطن پرستی، خودشناسی و خودآگاهی و اعتماد به ارزش‌های ملی تربیت یافتن جوانان دقت مخصوص دادند. این است که جوانان متین اراده تاجیک با پیروهای علم و دانش قدم نهاده، میان همکسبان و استادان خود با علم آموزی صاحب احترام گردیده اند. سهراب نرزالازاده از شمار چنین جوانان است که در برابر حفظ مرز و بوم دیار آسوده و امن تاجیکستان صاحب استقلال موقع خود را در علم حقوق شناسی پیدا نموده است. نام برده 1 سپتامبر سال 1992 در شهر وحدت در عائله خدمتچی دولتی تولد شده است. از سال 1999 تا سال 2010 در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 82 ناحیه سینای شهر دوشنبه تحصیل نموده است. در ایام مکتب خانی روز از روز دلباخته کسب پدر گردیده، با اراده قوی پس از ختم مؤسسه میانه تعلیمی به راه پدر قدم نهاده است. خب این کسب هنوز از اوان کودکی پسندم بود، زیرا من خود در عائله کارمند میلیسیا تولد شده به وی رسیدم. از خردی وقتی که پدرم کارمند میلیسیا بود، هر کجایی که میرفت شاگردان خود را میدید و قدر حرمت عزت احترامی که نسبت استادشان داشتند، همه اینها رو دیده همین کسب از خردی در دل و دیده ما جا شد. ما دوام دهنده کسب پدر هستیم. پدر که خود کارمند مقامات کارهای داخلی بودن، ماها میشد که به خانه نمی آمدن. البته این چیز باعث کمی آزردگی ما میگردید، چون کودک بودیم نمیفهمیدیم. و وقتی که به یک سن سال معین رسیدم، از این چیز پیخست بردم که پدر برای حفظ وطن، برای حفظ ملت حتی خانواده خود رو نمیتوانست دیدن. لیکن در جای اول برای پدر منفعت ملت، منفعت دولت، عموما امنیت جمهوری تاجیکستان می ایستاد. دیگر چیزی که این کسب در دل من جا گرفت، این به واسطه وابسته به رفتار پدر بود. یعنی کارمند میلیسیا قوی‌تن، قوی اراده. پدر بسیار شخصی در برابر قوی‌تن، قوی اراده بودنشان شخصی خوشگفتار، شخصی نیکسیریش بودند. نابسته از اون که آنها شب و روز با این فعالیت به نهایت زحمت طلب مشغول بودند، لیکن در تعلیم و تربیت ما فرزندان یگان لحظه فارغ بالی نمی‌کردند. حتی اگر در خانه هم نمی بودند، توسط زنگ تلفنی از حال و احوال فرزندان
خبردار میشدند و همیشه تاکید میکردند که سری وقت ما با درس ها حاضر شده اون وظیفه هایی که در نزد ما هست ما باید همچون وظیفه های فرزندی ما باید که به انجام رسونیم. از همین خصوصیت خصلت های پدر باعث گردید که به این کسب مشرف گردیم. نظرالله سهراب سید احمد یکی از شخصیت هایی هستند امروز که یکی از جوانان موفق ملت هستند امروز که توانستند به درک ماهیت این کسبیت یعنی آموزگاری وارد باشند. البته خصوصیت خاص آموزگاری در این نهاد اقتدارمند کشور مقامات کارهای داخلی به خصوص اکادمی وزارت کارهای داخلی خصوصیت خاص دارد. اما ما می توانیم گفته باشیم که نظرالله زاده سهراب توانستند باریکبینانه با درک عمیق ظرفیت و با درک عمیق پهلوهای مهم کسبیت آموزگاری وارد این پیشه باشند. البته ما در یک نوبت به حیث آموزگار این شخصیت می توانیم صحبت داشته باشیم. صحبت ما به حیث یک آموزگار آن است که از زمان فعالیتی نظرالله زاده سهراب به حیث یک کورسانت اکادمی وزارت کارهای داخلی ما همچون آموزگار جوان در آن زمان احساس میکردیم که در فعالیت این شخصیت، در گفتار و رفتار و در کردار این شخصیت نشانه های واضحی من بعد فعالیت نمودن این شخصیت در صف ما آموزگاران اکادمیا روشن بود و از آن لحظه ها الکی کنجکاوی، از آن لحظه الکی مناسبت بسیار با دقتانه، با احترامانه و اخلاق خاص این شخصیت نمودار بود. ما با حیث یک آموزگار می توانیم گفته باشیم که کسبیت آموزگار طبق طلبات سندهای معیاری حقوقی نیز اخلاق خاص طلب میکند و چنین نشانه ها در شخصیت نظرالله زاده سهراب وجود داشت و چنین حرکت های این شخصیت در ایام کورسانتی و دانشجویی او بودند که شرایط فراهم می ساخت تا که ما او را به دایره اون محفل های علمی که در زمینه کافدره ها عمل میکند، چاره‌بینی های دیگری مهم سطح اکادمیوی، سطح وزارت و سطح جمهوریوی این شخصیت را جلب نماییم، هم در چاره‌بینی های خصوصیت سیاسی و خصوصیت فرهنگی داشته و هم در چاره‌بینی هایی که صرف خاراکتر علمی عملی داشتند. استاد نظرالله زاده سهراب را از آون کورسانتی که سال 2019 ما به این مؤسسه یعنی که حجت سپاری کرده و سزاوار نام کورسان گشتیم، از همون لحظه ها استاد نظرالله زاده را مشاهده می کردیم. کار و فعالیتشون را حق استادی هم دارند، به ما درس دادن. یک شخص حلیم و خاکسار هستند و من از این شخصیت بعضی آن خصوصیت های نیک انسانی و وابسته به فعالیت کاری باشد، وقتی که به کافدره ما تعیین شدن همچون سردار کافدره، من از این شخصیت بعضی اسلوب خاصی که به خود دارن همچون یک ایدئال قبول کردم، چون که استاد نظرالله زاده سهراب با مسئولیت سنگین خود جدی نظر میکنن و در کار و فعالیت سرطلب هم هستند. چطوره که آگاهی پیدا نمودیم، شما در اکادمی وزارت کارهای داخلی همچون عالم جوان اعتراف شده اید. نتیجه کدام تلاش ها شما را به این مرتبه ها رساند؟ پیش خود مقصد گذاشتم که شخصیتی که در مؤسسه تعلیمی کار و فعالیت می نماید نوبسته از اونه که ما کارمند میلیسی هستیم، همزمان آموزگار هستیم. یعنی یک باره ما دو وظیفه پرمسئولیت را به دوش داریم، یکی کارمند میلیسی بودن، دیگر آموزگاری. و سر خود فکر کردم که وقتی که شخصیتی که در مؤسسه عالی کار و فعالیت می نماید به مشغول شدن به کارهای علمی به یگان جایی نمی رسد، موفق نمی گردد. و ما از همین فکرها بود، همین مقصدها بود، نزد خود مقصد گذاشتم که حتما در ساحه علم باید ما نقش خود را باقی بمانیم. ما از همین تلاش ها و زحمت ها بود که سال 2022
зери роҳбарии доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессори кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва муқовимат бо коррупсияи донишгоҳи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон Сафарзода Анвар Ислом рисолаи номзадии худро ҳимоя намудам ва имрӯз бо он заҳматҳое ки кашидам муаллифи зиёда аз 60 асарҳои илмӣ мебошам, коркардҳои илмӣ мебошам. ҳар шахсе ки ба илм кору фаъолият мекунад, яъне аз худ меросе боқӣ мегузорад, он давомдиҳандаи номи ҳамон инсон ҳаст. Агар чи ҳамон инсон дар қайди ҳаёт ҳам набошад, метавонад ки тавассути ҳамин коркардҳои илмӣ, тавассути ҳамин асарҳои илмӣ номи он ҷовидона боқӣ бимонад. устод Нарзуллозода Суҳроб ҳамчун олим, ҳамчун пажӯҳишгар, шахсияти эътирофшуда, яъне мавқеъёфта маҳсуб меёбанд. Ин ягон ҷои муҳобоаш ҳам нест, чун тамоми ҳайати шахсии академия ва берун аз он олимон устодро мешиносанд, эътироф мекунанд ва дастовардҳои назаррас ҳам доранд. устод яъне дорои унвони номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ ҳастанд, монографияҳо доранд, дастуру воситаҳои таълимӣ доранд ва вобаста ба омода намудани кадрҳои баландихтисос дар соҳаи фаъолияти таҳқиқу тафтишот, яъне мубориза бар зидди ҷинояту ҷинояткорӣ дар баҳри эҳтиёҷоти на танҳо мақомоти корҳои дохилӣ, балки тамоми мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бениҳоят саҳми беназир доранд. дар муддати чӣ қадар вақт шумо рисолаи номзадиятонро пурра навишта онро дифоъ намудед? соли 2017 унвонҷӯи Академияи Вазорати корҳои дохилӣ шудам. аз соли 2017 пурра ба ҷамъоварии маводҳо машғул шудам, чунки ба ҳамагон маълум аст ки то мавод набошад, ба машғул шудан ба ин ё он кори илмӣ бениҳоят мушкил аст. тақрибан аз соли 2017 то соли 2020 пурра ба ҷамъоварии маводҳо машғул шуда будам ва баъдан аз соли 2020 сар карда ба навиштани рисолаи илмӣ, бевосита ба навиштани диссертатсияи илмӣ машғул шудам. Яъне то соли 2020 таълифи мақолаҳои илмӣ, коркардҳои маводҳои методӣ таълимӣ буд, лекин бевосита худи рисолаи номзадиро аз соли 2020 оғоз намудам ва охирҳои соли 2021 тавонистам ки рисоларо пурра ба анҷом расонам ва дар 25 январи соли 2022 аллакай рисолаи номзадиямро дифоъ намудам. бо ин шахсияти бароманд, бо ин шахсияти илмдӯст, бо ин олим, бо ин муаллим ва як корманди асили мақомоти корҳои дохилӣ кору фаъолият менамоям ва дар тӯли фаъолияти худ ин шахсият, яъне Суҳробҷон, аз назари мусбиқ худро нишон дода дар тамоми чорабиниҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ, ҳатто байналмилалӣ ва дохили академиявӣ фаъолона иштирок намудааст ва ба ҷавонии худ нигоҳ накарда аллакай ӯ соҳиби унвони илмӣ аст ва бар замми ин новобаста аз ҷавонияти худ ӯ мудирии кафедраи ҳуқуқи мурофиаи ҷиноятиро бар ӯҳда дорад ва дар пешбурди фаъолияти кории академия саҳми назаррас дорад. ҳамзамон ин шахсияти бароманд ва як ҷавони бисёр боистеъдоди мамлакат ки ин таврам гӯем хато намекунем, дар илмомӯзӣ, дар хуб тайёр намудани кадрҳои баландихтисос дар Академияи Вазорати корҳои дохилӣ саҳми басо фаъолонаву беназирро хуб ба амал мебарорад ва аз ин лиҳоз метавон гуфт ки саҳми Нарзуллозода Суҳроб низ дар пешрафти Академияи Вазорати корҳои дохилӣ ин хуб бештар аст ва ӯ дар ҳама самтҳо, чӣ самти таълим, чӣ самти тарбия ва ҳамзамон дар самти илм хуб фаъолнокии худро нишон медиҳад. боре бо мақолаҳои таълиф намудаи худ Академияи Вазорати корҳои дохилиро берун аз мамлакат муаррифӣ кардаед? албатта коркардҳои илмӣ ё ин ки мақолаҳои илмӣ аз ҷониби ман зиёд таълиф шуданд ки бевосита номбардори Академияи Вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар
چی داخل چی در خارجی کشور گردیدن. یعنی اون مقاله های علمی که بیوسته در کنفرانسیه های بین المللی که در دیگر دولت ها میگذاشتند مقاله های زیاد تالیف کرده ایم و که همزمان با اشتراک بی‌واسطه در کنفرانسیه های بین المللی یعنی سطح بین المللی بیرون از خارج جمهوری تاجیکستان یعنی همچون نماینده اکادمی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در این کنفرانسیه ها اشتراک بی‌واسطه داشتیم. یکی از طلبات های تالیف نمودن دیسرتاسیه علمی یا اینکه حمایت نمودن دیسرتاسیه علمی این تالیف نمودن مقاله ها در معروضه یا اینکه کنفرانسیه های بین المللی می باشد. البته شخصیتی که در کنفرانسیه های بین المللی چی به طور اشتراکی بی‌واسطه یا اینکه چی به طور مجازی اشتراک می نماید اون حتما با تالیف مقاله یا اینکه با آماده نمودن معروضه و برآمد در چنین کنفرانسیه ها می شود که نماینده هر یک مؤسسه هر یک کارخانه تشکیلات در اون اشتراک میکند. البته من که همچون نماینده اکادمی وزارت کارهای داخلی می باشم در این کنفرانسیه های سطحی بین المللی با معروضه ها برآمد نمودم در شکل اشتراکی بی‌واسطه همزمان به طور مجازی اشتراک کرده و در اون کنفرانسیه های بین المللی که چی به طور اشتراکی بی‌واسطه یا اینکه چی به طور مجازی نمیتوانستم که وابسته به بعضن حالت ها اشتراک نمایم حتما مقاله ها تیار نموده برای چاپ نمودن در مجله های چنین کنفرانسیه ها روان میکردم که این همه شهادتی بلند برداشتن نفوذ اکادمی در سطح بین المللی می باشد. سهراب نرزالله‌زاده سال 2014 اکادمیای وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان را با اختصاص حقوقشناس با دیپلم اعلی ختم نموده است. خود همان سال با فرمایش وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان به حیث معلم کافدرای حقوق جنایتی، کریمینولوژیا و پسیخولوژیا اکادمیای وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان قبول کرده شده در کافدرای نام برده به حیث معلم کلان و دوسنت فعالیت نموده است. از سال 2017 تا سال 2022 عنوانجوی ادیونکتورای اکادمیای وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان بوده تحقیقات دیسرتاسیونیش را در موضوع جوابگری جنایتی برای ویران کردن قاعده های حرکتی راه و استفاده واسطه های نقلیات از روی اختصاص حقوق جنایتی و کریمینولوژیا حقوق اجرای جزای جنایتی حمایت نموده است. حالا در این بارگاه نظامی و علمی مملکت به حیث آموزگار این عالم جوان نامزد علم‌های حقوق شناسی سهراب نرزالله‌زاده ادای وظیفه نموده ایستاده است. هر کجای با علم خود موفق می‌گردیدید چه حسیات شما را فراگیر می‌گشت؟ البته شخصیتی که با علم مشغول می‌شود در برابر اون که خودش یک حسیات عجایب دارد و هر دفعه که در یگان مثلا کنفرانسیه های علمی نشست های علمی با کسی هم صحبت می شود و پرسان می شود که در کدام سمت علم فعالیت می نمایی و وقتی که خود رو معرفی می نمایی سمت خودت رو معرفی می نمایی و بعدا اونها می گویند که مثلا یک مقاله شما رو مطالعه کردم یا اینکه کتاب شما رو مطالعه کردم یا اینکه مناگراف شما دسترسی ما گردید که البته ما مطالعه کردیم و وقتی که در سطح چی داخل کشور چی خارج کشور تو رو محض توسط انا همین کارکردهای علمی میشناسند البته شخصیت رو یک احساس فراموش نشونده فرا میگیرد. یعنی در همان وقتها باز هم در شخصیت مقصد و مرام برای هرچی بیشتر مشغول شدن به این کارهای علمی هرچی بیشتر تالیف نمودن کارکردهای علمی نو پیدا می‌گردد در شخصیت. بیشک فعالیت موصوف این پیش از همه به تعلیم و تربیه کورسانتون روانه گردیده است و محض فعالیت اولین درجه این شخصیتی برمان به تربیه و تعلیم و تدریس کورسانتون خوب روانه گردیده است و او در فعالیت تعلیمی من بارها خودم اهمیت دادم یا نظر افکندم صدقاً و از تحت دل به کورسانتون و شنوندگان درس میگویند و از دانش و ملکه و از فعالیت علمی و پداگوژی
Нарзулода Суҳроб имрӯз курсантону шунавандагони мо баҳраманд гардидаанд ва онҳо боиси таҳсину офаринаш низ мехонанд. Ва албатта ман бо боварии том гуфта метавонам, ки имрӯз курсантоне ки дар фаъолияти амалӣ имрӯз кору фаъолият менамоянд ва нақши Нарзулода Суҳроб низ дар баробари дигар омӯзгорони забардасти мо имрӯз басо бузург аст ва бевосита фаъолияти кории ӯ ба анаҳамин тадрис ва таълим ва тарбияи курсантон равона гардидааст. довталабоне ки касби шуморо интихоб карданд мехоҳанд ба онҳо чӣ пешниҳодҳо доред? довталабоне ки мехоҳанд корманди милитсия шаванду имрӯз касбе ки мо дорем мехоҳанд онро пеша карда пешбарӣ намоям, албатта мо онҳоро ҷонибдорӣ менамоем. Шахсиятҳое ки мехоҳанд ба корҳои илмӣ машғул шаванд, албатта ба онҳо низ тавсия медиҳам ки ба корҳои илмӣ машғул шаванд, яъне машғул шудан ба илм дар сохтани шахсият бениҳоят таъсири мусбат мерасонад. Шахсиятҳое ки мехоҳанд ҳам корманди милитсия шаванд ва як бора дар баробари корманди милитсия шудан ҳам ба корҳои илмӣ машғул шаванд, албатта ман фикр мекунам ки номи онҳо ҷовидона мемонад, чунки як гурӯҳи мардум агар аз рӯи хислатҳои корӣ, аз рӯи он рафторҳое ки дар кору фаъолияташон ҳаст ё ин ки вобаста ба ҳимояи марзу буми кишвар шиносанд, дар баробари ин дигар шахсиятҳо аз рӯи корҳои илмӣ, аз рӯи он таълифотҳое ки онҳо боқӣ мегузоранд, номи онҳоро метавонанд ки ба таври ҳамешагӣ ҷовидона боқӣ гузоранд. Назруллозода Суҳроб дар баробари тарбияи кадрҳои имрӯзи ҷавобгӯи талаботи бозори меҳнат ҳамзамон рӯ ба тадқиқи илмӣ овард, рӯ ба тадқиқот овард, чун инам паҳлӯи дигари фаъолияти касбият ҳаст ба ҳайси як омӯзгор, чун талаботҳои имрӯзи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ низ ҳаст ки чӣ гуна бояд як омӯзгор ба кори илмӣ тадқиқотӣ шуғл варзад, машғул бошад. Ва натиҷаи чунин амал низ имрӯз барои мо бори дигар мегӯям ки намудор аст, бори дигар татбиқи амалии худро дарёфт ки ин шахсият ба ҳайси номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ имрӯз дар сафи кормандони академияи вазорати корҳои дохилӣ ифои вазифа дорад. Талоши як омӯзгор ҳамеша барои ҳифзи арзишҳои миллӣ, муқаддасоти кишвар, амнияту субот ва тарбияи насли наврас дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва садоқат ба касбият бояд бошад. Ва яке аз паҳлӯҳои хоси фаъолияти Назруллозода Суҳроб низ имрӯз маҳз ҳамин паҳлӯи фаъолият ҳаст ки мо метавонем гуфта бошем ки аллакай мебинем ки дар амали ӯ, дар рафтору кирдори ӯ, дар муносибати ӯ ана ҳамин самти бисёр муҳим, яъне дар зеҳнияти ҷавонон, курсантони академияи вазорати корҳои дохилӣ ки оянда кормандони ҷавони мақомоти корҳои дохилӣ барои таъмини амнияту суботу оромии кишвар сафар бармешаванд, аллакай ҳамун ҷавҳари шинохти арзишҳои миллӣ ва муқаддасоти кишварро имрӯз бедор менамоянд ки ин низ яке аз талаботи махсусе ҳаст ки дар пояи он самти бисёр муҳими фаъолияти давлативу ҳукуматӣ сурат мегирад. оянда чӣ нақшаҳо доред? албатта оянда нақшаҳо зиёд ҳастанд. имрӯз чӣ гуна ки хайр кардем муаллифи зиёд аст, 60 коркардҳои илмӣ ҳастанд. оянда нақшаҳо ҳастанд ки ин коркардҳоро то ба 10 маротиба афзоиш доданд. оянда боз ҳам баҳри ҳимояи марзу буми ин кишвар, ин сарзамин камари ҳиммат баста ин касби ки пеша кардем боз ҳам хубтару беҳтар иҷро намоем ва албатта нияти дигаре ки чӣ гуна ки қайд кардем дар оянда ҳимоя намудани рисолаи доктории худ ҳаст ва ба корҳои аз ин ҳам мартабаҳои аз ин ҳам болотар расидан. оянда ба ин шахсияти фарзонаи кишвар, ба ин олими ҷавон, аниқтараш ба дӯст ва бародару ҳамкасби худи мо Нарзуллозода Суҳробҷон таманиётҳои некро орзуманд ҳастам ва хоҳони он ҳастам ки аз ин ҳам зиёдтар, аз ин ҳам бештар ба комёбиҳои назаррас хоб мушарраф гардад ва бо боварии комил гуфта метавонам ки хоб ҳамчун як унвони дигари дараҷаи илмӣ доктори илмҳои ҳуқуқро низ соҳиб мегардад ва аз хоб натиҷаҳо аз фаъолияти ин шахсияти арзанда имрӯз ҷомеяу давлат низ як манфиатеро
ба бор меоранд, як манфиати ро соҳиб мегарданд. албатта ҳар як омӯзгор аз он ифтихор дорад дар шахсияти як шогирд, як ҳамкасб, як ҳамкор пеш аз ҳама муваффақиятро мебинад ва қобилияти шинохти муваффақияти як шогирд, як корманд, як ҳамкасб, як ҳамсаф албатта далел аз дурбиниву аз воқеъбинӣ як инсонам мушаххас мекунад ва мо низ ба ҳайси як омӯзгор албатта дар фаъолияти Назлузода Соҳроб ки имрӯз хеле рӯшан аст барои мо, барои он ҳадафҳое ки дар назди худ гузоштааст, шоҳроҳе ки он маҷрое ки он самте ки имрӯз дар касбияти худ мушаххас кардааст, албатта мо боварии куллӣ дорем ки ба дарки моҳияти он ва ба тадқиқи амалии паҳлӯи норавшани ин талаботи касбият албатта мерасад ва барои миллату давлат содиқона софдилона хидмат мекунад ва боз ифтихори мо ҳамкасбон, мо устодон ва мо ҳамкорон мебошад. ман аз устод боварии комил дорам, бозам баҳри пешрафт, баҳри дар сатҳи зарурӣ, яъне мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ омода кардани кадрҳо саҳмгузор хоҳанд то абад буд. илм сарҳад надорад гуфтанд. ин аст ки илми тоҷик ва дастовардҳои илмии олимони мо ҳанӯз аз даврони қадим марзҳоро убур кардаву соҳибони онро дар ҷаҳони гузаштаву муосир соҳиб эҳтиром гардонидааст. Соҳроб Нарзуллозода дар баробари омӯзиш, таҳқиқ ва садоқат ба савганди ҳарбӣ барои машғул шудан ба бозиҳои ақлонии варзишӣ вақт пайдо мекунаду дар вақтҳои холӣ ба он машғул мегардад. ном бурда чандин маротиба бо ифтихорномаҳо сарфароз гардонида шуда муаллифи беш аз 60 асарҳои илмӣ ва методии таълимӣ мебошад. айни ҳол дар вазифаи сардори кафедраи мурофиаи ҷиноятии Академияи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият намуда истодааст. талошҳои пайвастаи Соҳроб Нарзуллозода ҷиҳати иштироки фаъолона дар рушду номӯи кишвари азизамон бовар бар он месозад ки ҷавонони мо бо ҳисси баланди худшиносиву худогоҳии миллӣ ва ифтихор аз давлату давлатдории миллӣ дар оянда низ тамоми нерӯи худро барои ҳифзи дастовардҳои истиқлолият, таҳкими давлатдорӣ, ваҳдати миллӣ, сулҳу субот, рушди минбаъдаи иқтисодиву иҷтимоии ватани азизамон ва устувор гардонидани мавқеи он дар қатори кишварҳои мутараққӣ сафар бар менамоянд.